Remakeup ta ajuwik madaya bauping. Manipur worship ping si shudi Shimray khawai gala gup thangla glass mapung phada khui khawai machukhaira. Manipur li mobile internet ban adam kasai sanglui haira and some na thanda agitation savahora. Lake Yangator, Aju the Tangkhul Expressway Bao, Iknguira Shimray ina Bami Dale, Bao Bing Mesa ina Nganangarumsa. Manipur we relief camp li Leda Kale Katamnao, Thingtarada Pangalangda, Ring and I worship li Sangmihaira. Manipur Education Minister Thonam Cham Pasanta Kumar Singh na aya kahang State Road Kamarat Lungli Yamzada Relief Camps Shagatum Hangmadida Shinili Bamda Kale Katamnao Thingtarada Panga Shajiko Tharada Pangana Ichichawi Relief Camp Ngalambwi Worship Li Readmit Kasasam Panghaira Thonam Cham na kahang Aryuhon worship attendance 77% aina leidale state re worship being shong rockstir gahaina ka chili worship magada tharuk mashoranga Churachandpur li tharada chishit Imphal East aina Jiribam districts li katumrib da worship being chi state road kamaratwi aina magapogranga jibing chi relief camps la maninga Central Armed Police Forces wi mi bing bam khawai sada leida hanga thonan cham na gahang katamnao ping china worship gahong Chi Kalem aina Mingjan Samia Apora aina stationary items kala uniforms la Kalem aina ngaran midale Worship Kasanga Shungra How Gada Salabas Bader Kavai Si Shudi Adam Shanghara Kala Saturday Kuptangla full day classes Layrada Education Minister China Hanga Maram Jui Jizu Kami Shorkarwi Aina Masangla Shokarada Tonam Jamna Hanga Lai Recorder Educational TV Channel Geo DV Le Kalemaina E-Learning Content Midale Kachila Minister China Hangsanga Chief Minister College Students Rehabilitation Scheme 2023 launch Sahira Chui Azing le admission kalem aina miki gachina da thonam chamna hangsanga pauhi BDIW aina gakuina Manipur li mobile internet ban kasai sanglui haira jiwi athishuda and samna makamaya agitation savafura jahaira state shokana law and order li ban laga yari li mobile internet makami adam kasai sang khangai kasai sangda gajang tharuk kaki jiura rod kamarat magashok jingri aina khalai madaila kaina naga kaphungbam bingli internet majiho kami mangayi manada and samna yari khak phongshok haira mobile internet makhalai hina Itumui lay gadam kashu lansin rin karing karakli daraka sazaga highway sip kasala shorgarli hangrashum haira ka shorgarna nating mega highway wang naga gatamna longna thanda agitation haupok kahaina Ajahon thang tarik magada mati aina magada pangathang and samna kang hotli gatomda Naga kaphungbam wi katamnaw longpingna shorkar office cholon vamida agitation sajithai haira kanithang salaga shorkar wi ngahan gaga ngarai kasana mobile internet span aya aina dangrada legasana ka aya shorkar na baw ga shoka thishuda mobile internet banji ajiwi direct thumrada aka aina dangda savafura internet maram aina ngasoda Kaphungbamli Shorkar College Oja Kangajap Maram yang sangmi khwai la nga gauda khalaina and samna hangmatin hai gasa tishuda kadamna longbina Shorkar office cho lon mida agitation savara Sekar Road Kwairampam Lekai Nomai Kakap case li Barish Kazanko accused akana hang pathaira case chiwang police na tukui hai Alex Ningampam na hang kapat athishuda Tumna Bobo Kaitam Li Tukui Kwai Kwali BJYM Gathana Sagasa Man Parishwi Escort Zanga October Tathraha Darik Tarada Madinga Yaji Alex na former BJYM Manipur Pradesh President B Kari Aina Bistol Kuifunda Boboshi Shimli Vagazangna Case Jiwi Aina Barish Li Ajahon Tang Darik Magada Akathang Tukuida Awi Police Custody Ajiaina Dangra Case Jiwi accused Pangalila Tukuiga Haina Jiwi Ngachali BJYM Manipur Pradesh Vice President Nong Tampam Doni Maidela Zanga Mi Pangajili November Darik Jishat Aina Dangda Judicial Custody Remand Sahai Dale Atumna Bill Gabola Ajahon Thang Karotna Kalan Mi Hawa Bobona Barish Li Kamachit Post Facebook Li upload sayat
da maramji Alexina Parish na ngazaiklaga Alex na awi mi bing jili hopung da boboli damji thaira da khawana da hanga Alexina Parish segarotli sampanglaga Alex na Parish wi Mahindra Scorpio kari wi aina bistol ka kuina da hangpa thaira rida shoka hai pau tha ka Alexina awi mi bing jina boboli tukui khwai ka sali dangnaw bing razang hauda jili nganang rock laga naw makeup ka shokna ka Alex wi kharjan tha ka atum na kap ka shok tui mahang mana atum shim jiwi aina shoka hai jili naw mai khon shaya ka chi hanga ochot jili mi phanga sazik haina Topal di khutlai tumhai gasa security forces na tukui haira Topal Center Kong Bamli Security Forces na cordon and search operation gasatli Salam Batong Bamli tumhai gasa khutlai taraka phakui haira Khutlai sam kapangchi insas 5.56 mm rifle pistols grenades Chinese grenade magazines machine guns stand grenade SLR cartridges detonated the ammunition ayung adate da sang saya chili walkie talkie setaka bulletproof jacket akala sang saya lakawak Churachampu district Infal East kala Infal West district wi ainala khutlai phungzat kasa mi madili tukui haira Churachampu district wi aina gari dongasho kangbok pi wi mi khani khutlai nathanza sada police na tukuya gakching shong la Gordon and search operation kuigaya ka mila khutlai tukakui mashok mana lakawak underground organization wi mi khani Infal East aina Infal West district li tukuya da police control room wi official baushoga ani khani na khutlai phungzat kasagala mobile handsets katum sim cards madida police na khui mi haira ani khani chi yari li phaisa hi ya ngashai ka khui lila sanghai ra sai chi ya Mary Mati Mera Dash wi akai aka sada Manipur wi team na Amrit Kalash Yatra Satpokhaira Yatra ji aja hontang Chief Minister's Secretariat Western Kitwi Aina Satpokda Manipur Chief Minister N Piran Singh na flag of Samia State wi Amrit Kalash Yatra dim jili mitharada phanga zangda atum na National Capital Yavahaira and Piran Singh Nagahang Amrit Kalash Yatra campaign jili India ngalewi districts nadade da wi aina ngale gazam khuilaga National Capital li khui khwana jina India abom saigor khokha kasa amaha jikathe osakna Manipur wi districts tarada tharuk saigor wi ngaleila khalai sa khui haira sada chi National Capital shong ajahon tangwi yatra team china khuiga ga haina Kwali makok mida khalai tumrada kashine National Games li Manipur na called sampang pokhaira weightlifting li called samgapang mang maningla National record la ngapit khaida phamdam ranipal na mai khaya sampang haira shina 55 kg category wili ranipal na kg hangjigo kada khangashap chithe haira rida we record mirapai channel wili kg hangjishada tharuk aina legasana ngahan chili West Bengal wi Sharaba Das na silver kala Odisha wi Sneha Soren na bronze sampanga National Games wiwang Manipur wi aina Kangaryo now Shamadi Abath Ruk Zangdale Chili Mayor now Shaka Hangjishat Shinau Shakani Magada Tharuk Zanga Gorgeous Hangshini da Tharuk Team Manager Sampanga da Tharuk Kala MOA officials Magada Kani Zangdale National Games Chi Ajahon Tarik Magada Panga Aina Haupogda November Ngapai Darik Chigo Aina Dangda Rumira Tumrada Kashine National Games Li Ngareo Ngahan Ayur Hangmadida Jishat Leidale Juwing Chaili Ishi State na Athletes Disciplines Magada Tharukli Vazanghaina Maite Gugi Rod Kamaratna Maram Sada Relief Camps li Ngayin Kuida Kalaiping li Shorkarna Lupa Crore Tharuk Langda Mihaira Manipur Shorkarna Financial Assistance Sada Lupa 6.138 crore Mishokhaira da CM Biran Hanga Lupa Kangajonji Relief Camps we mi Ting Hang Tharuk da Akasha Gatum Hangjishada Shinili Kangajon Kamina Chief Minister N Piran Singh Nagahang Relief Camps we Mipu Avavali Lupa Tinka Marine Shop Lupaji Ajahon Darik Magada Matithang District Commissioners Bingli Mishok Haira Jatyur Makhaila State Shorkarna Kangajon Miva Furada Chief Minister Biran Singh na ex Twitter li Kapishoga Latluida Ajiwi Kamadaya Baubing
Manipur worshiping si shudi Shimray khawai gala gup thangla glass mapung phada khui khawai machu khaira. Manipur li mobile internet ban adam kasai sang lui haira and samna thanda agitation sawa hora. Achi we pau hiling chang haira pau ngana da khala intum sai korale mahaya semik show ngasarana.